Poštovane kolegice i kolege, vrlo sam ponosan na više ljudi koji su u ovoj sali, prije svega na našeg predsjednika, akademika Asima Kurjaka, koji nas već treću godinu drži u visokom radnom ritmu i koji ima nevjerovatnu energiju. Dakle, i on je primjer zapravo zdravog starenja. Ako se uopšte može govoriti da Asim Kurjak stari. Dakle, predsjedniče, drago mi je da si uspio doći iz Zagreba i da budeš na ovom skupu. Zahvaljujem se naravno i akademkinji Resić, koja je glavni krivac što smo se mi ovdje okupili, kao i kolegi Rači koji je trenutno vodi ovo zdanje. Ovo je lijepo, ja sam prvi put u ovom zdanju, Olimpijskom komitetu. Drago mi da imamo ovo nešto, ne znam ko je sve zaslužan da ovo imamo, ali ona je svaka čast. Dakle, lijepo je držati predavanje u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine. Dakle, neuropsihologija starenja je nešto što sam ja sebi sam smislio da govorim. O tome se puno zna, o tome se puno govori. Ima puno napisanih knjiga, a neuropsihologija je nekakva moja treća ljubav. Ja imam nekoliko ljubavi. Asime, ne znam kako ti stojiš. Dakle, to je jedna disciplina koja se bavi našim ponašajnim, psihološkim, kognitivnim, govornim kapacitetima, a uslovljeno je nekakvom funkcijom našeg mozga. Već smo pominjali ove neke procente i epidemiologiju, dakle, neću se ponavljati, ali činjenica je da ćemo uskoro, da će nas stariji 65 plus biti uskoro mnogo više nego sada, ali ono što možda da samo izdvojim, na međunarodnom planu mnoge, dakle, razvijene zemlje već imaju stariju populaciju blizu ovog nivoa, sa Japanom kao i nekoliko evropskih zemalja sa najvećim procentima, a u zemljama u razvoju, mi smo zemlja u razvoju, mada smo mi specifična zemlja po mnogo čemu, pa i po demografskom. Dakle, nije ovo što je sada u Bosni prirodna stvar, dakle, više faktore utjecalo da nas je malo drugačije nego što smo sada. Dakle, u zemljama u razvoju udio ljudi starijih od 65 godina i ukupni očekivani životni vijek je mnogo niži. Vjerovatno odražavajući ograničenu zdravstvenu zaštitu prije svega. Ona je skromnija, dakle, nego kod razvijenih. Pa onda imamo pothranjenost. Mi u Bosni i Hercegovini imamo siromašne ljude koji se hrane na nekakvim kuhinjama, što je poražavajuće za društvo. Imamo, dakle, ratove. Imamo štetne efekte siromaštva. Na primjer, stanovništvo Ugande starije od 65 godina je otprilike svega 2,5%. Međutim, očekivano trajanje života se nastavlja da raste ipak u cijelom svijetu, kao što je to već više puta rečeno. Sada, koncept uspješnog starenja intrigirao je filozofe i naučnike stotinama godina. Nismo mi jedini ovdje i ova nekakva akcija Ujedinjenih nacija i svih drugih koji o tome razmišljamo. Dakle, nije ovo samo ova generacija i nije samo što mi 65 plus, ja sam taj. Kolega Rađo nije još 65 plus, a uskoro će on biti to, jel? U drevnoj raspravi gdje se nektute Ciceron razmatra u kojoj mjeri pojedinci mogu ostati aktivni i iskusiti vitalnost u kasnijem životu. Dakle, još on. Uprkos ovom dugotrajnom interesovanju naučni pokušaj da se definiše fenomen uspješnog starenja, prvenstveno su se dešavali tokom prošlog vijeka. A zanimljivo je kako smo mi puni predrasuda, kako smo skloni da stigmatiziramo. Kolegica Resić je pominjala da je nekakva aktivnost da to ne radimo. Ali nas dvoje smo imali nekakvu emisiju juče prekjuče na N1
gdje smo kao najavljivali ovaj skup i razgovarali, a novinarka koja nas je intervjuirala, ja sam sjedio kod kuće, se snebivala kad god bi trebala pomenuti riječ stariji. Pa je pokušavala okolo naokolo da kaže. Kao sada, kako će ona nama kazati da smo stariji. A šta smo drugo nego mladi stariji, kao što je predsjednik, malo prije smo pijući kafu, kolega Lebegović i ja, dijabetolog, diskutovali kako nam se sviđa ona tvoja klasifikacija koju si posložio. Ovaj termin, dakle, je ipak prvi put u naučnu literaturu uveo Robert Hevkarst 1961. godine, u kojem kaže da gerontološka nauka ima praktičnu svrhu dodavanja života godinama. Ovo je filozofska poruka. Znači, dodavanje života godinama, a sa ciljem povećanja uživanja i zadovoljstva tokom kasnijih faza životnog vijeka pojedinca. Dakle, kako mi svoj život posmatramo? Šta je naš život? Šta mi to radimo u svojim životima? Pa želimo da uživamo. Naravno, vodimo računa da se ne pretvorimo u našo animalno, jer dakle, da samo uživamo tako što ćemo zadovoljavati svoje vitalne nagone. Ali to što radimo, da uživamo, ja vjerujem da naš predsjednik uživa sada više nego što je uživao možda kad je imao 35+. Dakle, uživati je, dakle, sarađivati sa ljudima sličnog promišljanja, ljudima koji hoće da čine dobro, ljudima koji vide i dublje i šire nego ono što vide neki koji su na ovakvim govornicama, kao što sam ja, a metlo ih tamo, jel? Da bi se postiglo takav cilj, on tvrdi da je neophodno imati teoriju uspješnog starenja. Dakle, moramo imati teoriju uspješnog. Šta je uspješno starenje? Nije uspješno starenje da sjedimo kod kuće, čitamo novine, gledamo neku seriju. Ja u zadnje vrijeme pratim 2 hrvatske serije, nećete vjerovati, pratim Kumove i pratim ovo sada, ne, to sam gledao prije, nego San snova, nešto to ima I uživam ja dok to gledam, ali nije samo to, pa ne želim ja samo to da radim, Asime. Ja želim svašta da radim, tako da nije mi bilo baš lako da posložim subotu, a prije 10 dana smo mi pravili ovdje jedan skup, akademske BH-neurološke forum, ali htio sam malo i da vam se pokažem, vidite kako lijepo izgledam, nije samo naš predsjednik da lijepo izgleda, ja. I da se, dakle, družimo i da na neki način budemo od koristi. Zašto je naš dragi Nikić došao iz Zagreba na ovo? Zato što je prije svega odgovoran čovjek. Pa zna da kada se pravi nešto što je akademija, a tu sam unutra, treba doći. Ali ja vjerujem da i on uživa sjedeći ovdje i slušajući šta mi govorimo i posmatrajući okolo šta se dešava. Dakle, teorija uspješnog starenja treba da se napravi, ali to baš nije se pokazalo da je lak posao. Starenje i konačna smrt neizbježni su dijelovi ljudskog života. Dakle, mi se moramo držati te činjenice. Hoće li to biti večeras ili sutra, otkud mi znamo, samo onaj gore zna. Uprkos izvanrednim pomacima u produženju životnog vijeka, većina ljudi iz današnje naučne spoznaje živi manje od 100 godina. A samo rijetki nešto preko toga. Gornja granica ljudskog života nije još utvrđena, a kako se prevalencija ljudi koji žive preko 100 godina povećava, većina djece koja su rođena u ovom milenijumu vjerovatno će doživjeti vrlo odmaklu dob. Dok je realnost ljudske smrtnosti izvor tjeskobe za većinu ljudi. Pa, dakle, kad smo 65+, pa i ranije, kad imamo nekakvu boleštinu, pa povremeno se uhvatimo da li ovaj simptom kardiološki, da li moramo ići tamo nekako kod kardiologa, hoće me nekakav infarkt presjeći, koji ili ovaj. Dakle, nije da nam ne prođe to, hoćemo li baš umreti večeras, a ne bismo htjeli umreti večeras. Makar malo još. Međutim, nije samo to
o čemu mi strahujemo. Strahovanje se prije svega odnosi na razmišljanje. Da li će život posljednjih godina biti funkcionalno oštećen? Da li ću ja biti ovisan od drugima? Ne samo da me neko pridrži da se popnem na ovu binu, ja u zadnje vrijeme sve teže se penjem na ovu binu, Kasime, nije samo ti. Dakle, za 10 dana idem u Tursku, tamo u Tekirdag, oni imaju pogolem ovu binu, ja rekao onoj profesorici Turgut, ljubim te, napravim neku stepenicu među da se ja mogu lijepo popeti. Ali nije samo to, to je okej. To se nekako može prezenjati, nego loš kvalitet života. Dakle, da li ću ja moći taj svoj život živjeti punim plućima? Da li ću moći svoje unuke vidjeti onoliko često koliko ja to hoću? Da li ću ovo ili ono? Dakle, ja strahujem, ne bojim se hoću li umrijeti, umrijeću, ali ja strahujem i to nas većina tako radi. Ljudi se nadaju da će ostati zdravi i funkcionalno očuvani što je duže moguće, te da će doživjeti relativno kratak period slabosti do trenutka eventualne smrti. Znate, kad se desi neka smrt pa idemo na dženazu ili sprovod, kažemo, pa nije se puno patio. Kažemo, nije se puno patio. A je, dakle, bio je bolešljiv, kratko je otišao. Dakle, ali kada neko se pati, nije nam nimalo ugodno. Dakle, ima jedna drevna indijska poruka koja kaže, možda mi ne možemo reducirati bol. I često ne možemo, a možemo patnju. Dakle, mi moramo imati tu filozofiju ispred sebe. Čak i među starijim osobama koji mogu živjeti samostalno i sa svojom porodicom, kvalitet života je često manji od onoga o čome su se nadali. Često zbog smanjenog zdravstvenog i funkcionalnog stanja. Ipak ovo nije slučaj za sve, jer određeni broj ljudi vrlo uspješno stari i sve više ima primjera ljudi sa 90 godina i više koji su izuzetno produktivni, živahni i sretni. Sreća je bitna. Sreća je bitna, drage moje kolegice i kolege. Ja, ako sam sretan, ja sam onda u dobroj situaciji. Dakle, ja sam danas sretan. Ja vjerujem i većina od vas. Dakle, nisam ja ovdje došao zato što da me vidite, ili neko od vas može doći. Dakle, sretan sam, Kasime. I sretan sam i što mogu pričati ovo, i što mogu tebe vidjeti, i što mogu, dakle, vidjeti druge, i što mogu u prolazu napraviti neki plan za buduće. Sposobnost održavanja adekvatne pokretljivosti, snage, fizičkog funkcionisanja i opšte zdravlje doprinose uspješnom starenju. Bitno je to. Dakle, bitno je da se krećemo. Međutim, ovi faktori nisu jedini determinanti uspješnog starenja. Zapravo, brojni su primjeri ljudi koji izgube svoje sposobnost hodanja ili specifične senzorne funkcije, kao što je vid ili sluh, a koji žive veoma produktivnim i radosnim životom. Dakle, dobro je imati noge i moći potrčati i zaplesati, ali ja mogu biti sretan i kad nisam tako efikasan sa svojim nogama. Dobro je kada ja mogu bar u šali obarati ruku sa Milanom, pa kažem, Milane, ja sam malo jači od tebe, ali ne moram ja biti toliko jak ko dragi moj prijatelj Milan, akademik Stanojević. Dakle, mogu biti sretan i bez toga. Dakle, brojni su primjeri ljudi koji su izgubili sve to, a i dalje su sretni. S druge strane, mogućnost postepenog gubljenja kognitivnih i funkcionalnih kapaciteta je posebno zabrinjavajuća za većinu ljudi. Ne bi ja baš volio, niti niko od vas, da sam među onima koji će imati Alzheimera sutra. Ne bi. Dakle, a može nam se desiti. Dakle, bitno je po mnogo čemu. Nije neuobičajeno, dakle, čuti da stariji roditelj kaže da više voli umrijeti nego boraviti u staračkom domu. Ja to često slušam. Dakle, ja ne bi u starački dom. Pričaju njih dvije za kafu. Nesposobni za brigu o sebi ili čak da ne prepoznaju ili pamte svoje voljene. Ja to i vidim u praksi. Dakle, to je često tužno. Dakle, kada je neko u demenciji, ali demencija ide u stariju dobu, ali to ne znači da svako od nas sa 65 plus će biti dementan. Ok, hvala. Shodno navedenom, promjene u kognitivnim i funkcionalnim sposobnostima povezani su sa godinama među najistaknutijim karakteristikama starenja. Uspješno starenje ovisi o očuvanju ovih sposobnosti
i sposobnost otpora raznim okolišnim, behavioralnim i genetskim faktorima koji dovode do sposobnosti opasnosti. Dakle, ja vjerujem da neki od vas znaju, ali možda svi ne znate, pa ću reći. Dakle, od unazad par godina zagađenje okoliša, zagađenje vazduha je stavljeno kao faktor rizika za razvoj demencije. Koliko smo mi toga svjesni? Dakle, mi koji živimo u Sarajevu smo u većem riziku nego oni koji žive na brdu ili ne znam i tako dalje. Dakle, da li mi možemo na to utjecati? Sigurno da možemo utjecati, ali nismo svjesni. Mnoge psihosocijalne promjene se obično dešavaju kod ljudi kada dostignu podmaklu dob, što može utjecati na funkcionalni status i kvalitet života. To uključuje penzionisanje. Bismarck je valjda kriv za 65 i penziju. Sada su razna gibanja. Dakle, nema nikog od vas, uključujući mene, koji je bio sretan kad je ošao u penziju. Ma došlo mi da ne znam šta ću, mada sam se ja kao spremao. I spremio se, dakle. Ja mislim da sam se dobro spremio. Ali trebalo mi je nekog vremena da ja to prihvatim. Sindrom praznog gnijezda. Dakle, naša djeca rastu, odlaze. I u zemljama poput Bosne i Hercegovine odlaze podaleko. Ne možemo ih relativno kratko vidjeti. Povećana društvena izolacija i međuljudski gubitki su tu, zbog smrti supružnika, porodice ili prijatelja. Sa podmoklom dobi postoji također povećanje prevalencije teških medicinskih bolesti, kao što su rak, srčana oboljenja, čak i u kontekstu ukupnog povećanja očekivanog životnog vijeka. Svi ovi faktori utiču ili djeluju na kognitivne promjene, ipak eventualni pad određenih kognitivnih sposobnosti funkcije su univerzalne u starijoj dobi, iako u neki ljudi ove promjene mogu biti vrlo suptilne. Dakle, moraš baš biti frajer u neuropsihologiji, u neurologiji da vidiš da je neko baš tu negdje. Nedavni su izvještaji sa instituta u Americi zaključili da kognitivno starenje je inherentno ljudima kako stare. To dakle mora ići. Spektran promjena među pojedincima koji se dešavaju bez obzira na početni nivo kognitivnih funkcija. Kakva je biologija starenja? Samo kratko. Fenomenološki, dakle, je to prisutno kod svih i postoji razlika među vrstama. Manji fizički dekrement brzine i snage se javlja protokom godina, pa rijetko i nadareni sportisti mogu održati optimalne nivoje performansi u kasnim 30. godinama ili 40. Rijetki su Džeke, ne znam, Ibrahimovići. Ove fizičke promjene se nastavljaju u starenju i postaju sve prisutnije. Oni koji me znaju ranije znaju da sam ja ipak se lakše penjao na ovaj stage, jel? Ali šta mi fali? Dakle, ja i dalje mogu i zaplesati, Asime, ne znam kako ti stojiš tu. Postoji i senzorni dekrement, kao što je gubitak sluha. Stariji imaju gubitak sluha. Ali ono što je također važno, želim da podsjetim one koji se manje time bave, pad sluha i nagluhost je također faktor rizika za kognitivno propadanje. Dakle, stalno trebamo širiti kulturu, dakle, nije sramota ako ima mali aparatić pa tamo tu stavimo uho. Dakle, gubitak sluha postaje izraženiji u starijoj dobi, to sve može imati negativan funkcionalni utjecaj. Fiziološke anatomske promjene se javljaju kod ljudi koji dostižu podmaklu dob. Neke od ovih promjena znamo, neke ne znamo. Međutim, drugi prirodni dio procesa starenja, ili se barem trenutno ne može pripisati prisutni bolestima, vjerojatno je povezan sa genetskim faktorima. Dakle, u mom kraju kažu da kažemo, Milan ima dobru čehnu. Dakle, ja ne znam odakle je to došlo, Azra, ali dakle, genetski je predodređen da manje bude bolestan, da duže živi i sveobuhvat pregled biologije starenja je van okvira ovog predavanja, pa ću onda samo spomenuti da postoji i metabolički, i imunološki, i epigenetski faktori. Genetika je jako važna. Na primjer, slonovi žive otprilike 70 godina, to znamo, a neke životinje vrlo kratko. Ove razlike u dužini života se javljaju čak i kad životinje žive u zaštićenim i kontrolisanom okruženju. Ipak, bazične osnove za ove razlike nisu potpuno su shvaćene, treba vremena. Postoje genetske varijacije, postoje čak i nekakvi specifični geni koji su zaduženi za starenje, ali za to morat ćemo još da sačekamo.
malo je vjerovatno da jedan gen je odgovoran samo za starenje, a starenje mozga, dakle, osim genetskih, epigenetskih i metaboličkih, imunoloških promjena, ima svoje i socijalnu komponentu. Oksidativni stres je negativan, smanjena funkcija mitohondrija je negativna, neuroinflamacija je negativna, smanjenje imunoloških funkcija globalno i epigenetski faktori koji na tom utiču. Međutim, ono što možemo vidjeti u mozgu kod starijih, to jeste blaga atrofija, to su cerebrovaskularne promjene, neuronske i aksionalne promjene, ali ovdje ću kazati da ono što je savremena paradigma u neurologiji, to je neuroplastičnost. Dakle, ranije smo rekli to što imamo, to što smo donijeli na svijet, to je gotovo, je sve što propada ne može nadoknaditi, to nije tačno. Mi možemo svoje neurotransmitere aktivirati i svoje zadržavati tu kondiciju. Psihosocijalna razmatranja kvaliteta života idu u pravcu, recimo, anksioznosti i depresivnosti, međutim, nema više anksioznosti i depresivnosti u starijoj dobi nego u mladosti. Dakle, nema. Dakle, mi možemo biti bolesni. Dakle, ako je neko anksiozna struktura, on će biti i sa 65 i sa 85. Ako je neko depresivna struktura, također. Dakle, ima jedna filozofska, dakle, iste naše osobine postaju možda izraženije sa godinama, pa mi samo malo bolje sebe upoznajemo i kaže kako starimo, postajemo sve sličniji sebi. Dakle, nije Milan ovakav kakav je bio drugačiji kad imao 35. Nije, on je sad samo naglašeniji u svojim osobinama. Dakle, depresija nije veća. S druge strane, stariji su stalno suočeni sa izazovima. Dakle, i to može da utiče na njihovo emocionalno stanje. Već smo rekli o gubicima. Međutim, ono što je prirodna osobina ljudi, to jeste, dakle, nekakva samoodbrana ili nekakva prirodni otpor. Dakle, ne možemo izgubiti nekoga dragog i ne tugovati. Ali to tugovanje nije dobro da traje 5 godina. Dakle, zato u svakoj kulturi postoji običaj, ne gledati televiziju, pa ne znam, kod nas u islamu su razne nekakve aktivnosti, u katolicizmu druge aktivnosti, dakle, da ljudi lakše prevaziđu tugu. Penzionisanje je, dakle, života prekretnica i mlađima treba govoriti ono što je već kroz poruke govorio Asim. Dakle, pitaćete starost, gdje ti je bila mladost. To je fenomen. I sada da zaključim. Dakle, starost nije bolest, to smo već rekli nekoliko puta. Izvjesne restrikcije u odmakloj životnoj dobi ipak postoje, ali one su više fizičke no psihičke. Dakle, ne mogu baš tako dobro skijati kao što sam skijao ranije akademik Rađu. Ne znam, vi ovdje ste u prednosti pa možete začas gor popet se i skijati. Pa nisam baš isti kao što sam bio prije, ali mogu se spuštati na neku blagu nizbrdicu. Genetske predispozicije su bitne i utiču kako na pojavu oboljenja u starijoj dobi, a onda to indirektno na naš kvalitet, tako i na dužinu života. Starenje je dodavanje života godinama, a ne godina životu. To mi se sviđa i to ću ponavljati, Milane, i sebi i tebi, da kako god te vidimo. Dakle, kroz godine osnovne karakterne osobine i osobine ličnosti se ne mijenjaju, one se samo malo potvrđuju, pojačavaju. Kako starimo, postajemo sve sličniji sebi, molim vas. Ako kažu ne sviđa mi se onaj Osman sada, pogledajte se u ogledalu, to si ti i bio si taj i kad si imao 45, samo niko nije smio reći jer si bio šef nečega. Jel? Zdravo starenje ovisno je o mnogim društvenim faktorima, ali i od nas samih. I, dakle, sve ovo okolo utiče na to, dakle, čuli smo i priču o dijeti, dakle, vodimo računa šta jedemo. Ja, recimo, volim pojesti dobar kolač, ali sad ipak prebirem kakav ću. Exercise je bitan, pričali smo i o tome, čak i u nefrologiji, jel? Socijalna aktivnost, molim vas, dakle, nemojmo se čuditi kada Asim, naš dragi Asim, izvini Asime što ponavljam više tvoje ime, dakle, voli da se druži. Pa volim i ja da se družim, dakle,
Ili Milan kaže, šta to on ima, on je 65+, šta ima da se druži, ima da sjedi kod kuće i gleda televiziju. Zatim, produktivne aktivnosti, dakle, mi možemo biti koristi, drage moje djevojke, i vama. Nadam se da vam nisam bar dosadan, ali dakle, mogu vam biti od koristi u nekakvoj svojoj struci, u nekakvim dobrim savjetima. Neko je pominjao te savjete, ja mislim, gospodin iz komiteta na početku, u svom vrlo lijepom govoru, čestitam vam da ne zaboravim. I naravno ovi geni. Dakle, sve to moramo voditi računa, a meni valja privoditi kraju ovu priču. Hvala na pažnji.